थौया थो ज्याजोले जिथो नेपाल पिङाको नेपाल भाषा साहित्य तमुन्ज्या व सांस्कृतिक वज्याया मुपहा व नेपाल मजदुर किसान पार्टी या नायो कमरेड नारायणमान बिजुक्छे रोहित जुयाता थगु गेसुलागु नोचु तय दिया लागि इनाबिया चोया Sisawaya naking ole double chuan dibum pasu atham putika dibum fuga dai ki jata rake ayeko paspene khanya dela ajin wake up some diamori butti khanja ko na ache jenji ga hala so so ndawo nu pusta pho tesgde degnaban jolo sopo विवादे विषय दादियो अब ठेक स्वेबले वो अकेबो गुली मुखेबो मंदा खा जिमसन छुए मशा थो थे जुयुन मशा थलमिसे उपद जुइबे मशा जेमसं दगा नो जों दगाला तो गुली खैले गुली मुखैले मुक्सा छा मुखै खसा छा खै अच्छी वर्गीय संगठन दाने छिसम फो खामगानी देखना बा किसान संगठन युवक संगठन विद्यार्थी संगठन अले शिक्षक संगठन अपना पार्टियों खा फुन कानी उपरि म अले पार्टियों खा अलगे हकम पार्टी टोले कानी हुआ छिसम एथिन्दुम खेनम फ मखेनम फ मस्ते सम मखिउन जय फ अपना सुसंग खर हमदे दगा शंगुन जय फ तर अकिता लिपाले जिमसे यहाँ ख ढफुङ गुली ख अब युवक संजग उली या फैम हो अमी युवक संग अठया फसा छिप युवक संगठन ने बिसन या फैम होने अठ या फला मफो अब टिभा दो पनि मस्त विदेश गना बो आने हम त तालिम ब्या न जोय फगा थै डकुका हमसन सिम हो उहे चाडो हिरो दई गमसन गुठान यथा संगठन दारोदा न्यासयाओ गुठान पेसयाओ गुठान न्यासयाओ अथे यको दागा अक्याव खा हमसम मसिला अक्याव खा हमसम मसिला ले शिवम प्या मजा गडटा अले नुका ढाला होर भन्न क बिस्याउनाले बिस्याना अठेगा ओ छौ जगका लिपाले हमसम मसिगा मेउ डेको डाटा उडा तो छोरन्दो फुगम छेच्याकिन महो मन्दिर देव छे फुगम वाने न फै महो हम छाडसा छिटे चिया जाउँ जे सफाई आन्दोलन छौ यादा हरेक टोले गुमा मनु म ठुमा मनु एक वाडे ठुमा मनु दुई वाडे भने डको झेगे सलाया मग छे गे न सलाया मने अठे मागे वो डके आफै म अठे जोने छे सुगे दा फोछे सुगे जो सा थके चाको छे सुएदुङि ग सियन्दर रात गुडी द गनाना मिटेओ छुयाओ सुसु बन्यो अघि समस्या मुने दुठाइ ग समस्या उत्तर पाखा सो मेपिन्दा दक्षिण पाखा सो र गमस जिम्मा बियो डाडो उठेग वही जिम्मा बियो अनुसार हमस यही हो ताले वो छौ अक्टा 100 वर्ष मनु मौजल एजुले सियन्दर छके उलिए जगा अले तो सभापन छके छौए अले अदालत छगबो या सर्वोच्च अदालत छगबो अलग्गै दै गथबे सो पेसा मनु मरेको यही मग होला टुन्डो जोंसा लाइफ दाजुने छिप नफा बाली काट्ने आन्दोलन नै बले छिपासम्म बाली काट्ने आन्दोलन जो ठगे ल्याच उसने पुलिस त वसा समठा गामे समठा जिल्ला सम्ममा पिन्दान ठेयै सबने किसान त मस्तक पुलिस दाइगे पु नगदियो अम्रा पानी पनि छिपासम्म ताटो दय
天对，这而且家常抽家的，说他别的把啥不蒙个都有了啥，我们要是到他们家的，有过蒙蒙个种的，啊，我们प्रधानमन्त्री अब क्षेत्रीको बन्धुल गुमा राष्ट्रपति क्षेत्रीकी बन्धुल धाबले अके सल सय मनो छौ छौले उले उले मनो डेको डाडो डेको थो यादा सोलाम फैम हो थो दासे न्यादा हमसम फुकम बन्नु बस्ती आउज ल अले बिशान दा गान बिशाने धाबे अमदा वो थासे यंग 1 महिना 2 महिना तक हमसम अना मर्निङ वाक गर्ने उडको बको बको छोयो क्यों डाडो डेको बिशाने मसा गनान बिशाने छठा पुलिस त जोने गोली चले जो आना वाने मुफ्त रगरान वाने ठुला वाने हो तो गली गले फोक क्यों डाटो देगा हमदा ऐजले हम सब मुरुन छुडाला खा खै छौसिन जगा छौ ठासा पिसन छौ खाइसे मेउ पिसन मिठा जगा खाइसे डकुस्ता डकु कानी मको छार्जा डकु कहि कनेर ग ऐजले उकाटन जो जरा क्या उद्देश्य छु खण्डा वाला रस खो औडमा सरकार मरेको हो एडाओ ये माले प्रधानमन्त्री जो माइस्ता खतम हो राष्ट्रपति कांग्रेस बाकियां डाटे हो अनि मेवम देखो है हो मेवम प्रधानमन्त्री न हमसन देखे हो मेवम मन्त्री त न हमसन देखे हो तो वो देखो हबले वो छनु यहाँ थे जुइपटी म हो सन्यनो नया वो ससव मन्त्री प्रधान न्यायाधीश रेरुङको मजा त लाभ त तपाई गर्नुस् त वालिए भएको हो एजुन ठो गुली छिसङ खाने दा जोसङ ख उ खाले दौ जग मको दुने मेउ खाँदै अब छि नभा छोन्यो बाखा दने थला जा छ द को के वाला लागि के भयो जा हिरा लागि जा भयो अथवा जुइ मको छि मन चिन्ते झोलेर ग छुमला छन्दा दा लुया सिख मला क जिरा लुइ ऊपरे मेव कलम छो मला ठुलन ठेन कलम मिला अझो भाँडो अझो वो फुको अझो छोला छोला दैउपट्टि म हो एजोले अम्रा बल्लाको स्योदा त तालिम बियो छे पसापिन्दा छौ खा कानेदा छौ नुवाकेदा गुडी थाको अझो फुको ठ्या फैला फैम हो अले प्रधानमन्त्री या छुले गृहमन्त्री या छुले हुँका मित्तल गर दगदा गृहमन्त्री दा थाइ गृहमन्त्री त प्रधानमन्त्री धारे जो सूचना बेमा त्रोड मुख्यमा मनो आइजी ढमाइसिदा पुलिसमा मुख्यमा मन्ता रहेको कना ठेजरो रह छु जो ठो हमसे धाउजे ऐसा मौ दमकल सते मौ फुया बनाइए म हो छुइए मया प्रधानमन्त्री अफिस छेगरन सोमया सेदरबार छेगरन छुया मया रहले मया पुसुले पुलिस मया चाहिँ थाना जब पुलिस स्टेशन मयावे मतलब चुने यामले ढाला चाहिँ एटनु थाना अब चुए अब पुलिस टेटा यामले ढमासु थाना अब मको पिना बे जेम अमेरिका व हिन्दुस्तान मिले मयाको ठो या जा या फैम हो छाजा ततो ठाउँ शक्ति मनाका अथे सुङ चुनि हो अमढा जोइ के अमढा दोष अब यहाँ फाँसी लड्के थिए ततो राको मनता ताठेंगे हम सब मया जुसा तो छिमा सरकार से बल्ला पिसाऊ या को या मुनगा छिमजा तो लाइब्रेरी न कुके अपंगे के का बाबू ग्यामु को मडा को अपंगे के मको मेबु सुन्ने से ला मला सा मजा दे यंग सलासर वटा छटु द दाइबले मजा दा ठगन छा दाइब का तो ढासा ए मजा दा छा ठ्या रो ला न्यू याउ पटी ठो अठे जोने ठो सामान्य महो सुसुवे ल्याडा वेबले ठीक तयारी यार सुन्दै गमे अलिबाटे ठो अयामा राष्ट्रपति जोमा जिदा राष्ट्रपति मयादा जिदा चुए मसुदा गा वामा खोमा हो अगे किताबे द छिसा एकदम नेपाली कांग्रेस से मन्त्री जीवन दके मजे कन्जुसमा वो सभामुख याले सोखा छेन्दाङ हो यहाँ जे देवरा ए सिपिन बिउ जामुला खाली छेन्दानेला यहाँ छेन्दानेला ठो जिल्ला छेन्दाने हो अलसका अना विकास जो छ छेन्दामे ल चुरो
तो न मनायो चिकु न मजायो खुसी ब न मबयो भिड न कुटा मयो अझ ठार फुकन समसङ काटे जीवन चुने बडा जिमे पुस्ताटेसन बाल्लाको डेको टारो छ अपाच कोचको मिले समसन यो ठोठो जिल्ला विकास आना फुकन ठाउँ यो चुने बडा छ त्याले गनाजु टाइममा पटेको नैदा खुब तलामा पटे अझमा अब भनेको सुन राइनामा यो लेजिदा स्याब सासे राइनामा मोरो गोट लगा अब ना मेफु पसापु मोरो सा वरान छे छेको अझ जो न प्रधानमन्त्री सही मया प्रधानमन्त्री मेरा डाडो र टिभी के डाडो र राष्ट्रपति सही डाल अलिबाटे ड्रिप जलिबा यही थे मजौनेको छेगै ठुनो प्रधानमन्त्री वो बालबाटार छेगै वो गना चोना छेगै गंजा गोल जोले ना कमान्डर इन चीफ द मिलिट्रीमा दके टरामा मनु उनको ठाँ ठेरो डाल ना फुको स्या प्रधानमन्त्री ता फोटो के लागेको ठकन अखन मिनल छ्याउ अजिमता सन्दा जुगे दा ठाकबे जोरो ठके मुठान सही आमालो अले सही आको गरा सपटे सही आको ध्यान दिने हिले गोटा हे वरा यंगला न त मया जुल सा वरा अनासन तोट सायद मे पनि बिसा नि उजे वहाँ खाइसले जिराय था छै दिन रावसिया जु जायो मे पनि मन्त्री तेरा न वेन्डु गटे अथे जो अथे अमी छैन फुकमने हमला जेरुङला छनुन रे जो उली मिसे निमा सिमा मजा देश या फेला महो के ततरा पु मनु थमी जग बुद्धि महो त विदेश बुद्धि द संगे शिकार हैगा कने सब जे नि भटु उठेन ने अच्छा हटा चाहिँ हो ढसा छैस्याला सब जे कने सुधा जुइदिन दाइ छ से नि एजो छे हटा चाहिँ मो तिमको ढाठेन टु सीमा सरकारिया बुद्धि ठुले द ठुन ठुटो या फ अमी सल्लाह का गना विदेश से मदद भी छुड़ा छी सुरा चाफे खने से अझ राजधानी जोजापौ संसद दपौ अमी पलाटेउ नभए झे सियापौ 25 वर्ष संसद सदस्य जो छमा मन्त्री दे विशेष छ सियाउ गैर शासन चले जना वो फुके दिसन सियाउ ए जोले अमी खा मिले मजुल मिले मजुल को ढाबो हो वो आठ अपन समाज के दैम हो दहे मोरो मेफुङ खो ग्याम मेला र टड्डौ याउ स्थिति ठो अले सुतेले ढाउ न राजधानी बिउसन सुते ढाकेर बिचारे मेरो बिचारे हो को ठुमा स्टाइ अराला उमाजुल मेमा सुडाइ आउला मे फुक अमी फु सुसु मनु टे ढायो त से मेयर उपमेयर यिनु सल्लाह दियो बेउ वडा अध्यक्ष त थाली पनि नाना टोले सल्लाह ययो वे दे दे माया गए न्यामसन तै टाइम हो एजोले हामी सल्लाह यहाँ त उठो डाबले ठो विदेशी त ठप फुक मिले जो याउडा सेर एजोले ठो मजा देस याउ ठो मजा देस उली जाय राजे हमसे मसिगे मेसे यहाँ हे चला नभा तत्र जुलुस वानीले पुलिस के गजब मनु दैउ रसा उत्तेजना फैलाइ मन त दैउ दबायमा लगा छिरा छि जुलुस मापुन लगा अले छि जुलुस मापुन जुल राला छ हुगा पुलिस त चोचो डर राला छ छि हने वन न चने ले अमी लिने अमसम मनु जेपुन दिन चोक ट्याटे लिने मिचा अपाइ पटाडा अले हुगा थिने पुलिस त अपाङ्गे जिव पुलिस त छुडाटे अपाइ पङ्गे लेकिन जुगा छ लाठी चार यहाँ छ ताइ लाठी चार यहाँ छ यो सुस्य कपट श्याम त श्याम्यो ढल तर कानुने अठमुख कानुने दगना बाङ ठेया मुझे टियर ग्यास तोड़े मौत है उधर वो जुले सोए बिसन ठुयो भाषण
짐선 태야 때나 저거 안에 웸데 그 속가 다마 atiargasalaga tiargasalasa munu magyaga ole hagon lathi jariga lathi kochigan daiga kochinam mojulo ralasa अपन शान्त मोजुलो रलासा और गोली चल्या नेने मग छुए अरे वो ठियो भाषा गोली चल्या रग ढामा लाग्यो अरे वो ढाएन मोजुलो सा फुली खम कोइ जग गोली के दग अठाने कपाले के बिल मजा देता मैं छाती फुगुं गयो ओ छुए या मुजो छाया डाले ओले उत्तेजित जुलने फुगो जोस पेगे पुंजुल जिकासिद जि म्यामसिद जि मे पासा पनि सिद डक्के कलोरे दाउँ पुंजुल ढाले उत्तेजित जाओ सि पुलिस अब मन त छेउ संगठन या जुलुस ओठिन ढो हमस ओटाटे उड ए जुलिन उल्के आके बियो छोपी में गए घाड़ गुड़ी यहाँ ही मुखने जो चाहे ठो आंदोलन अठियायो ठोखा प्रधानमंत्री जो पिसन गए मसिला छन्नुन्टु जो मखरो ठो दान दग ठो अमसन काई अमसन छर्के दे छेउ देसे मेबो वइन थाना ढगे छिसन नोन जाउ जुलने ओ छाएर सा वेटिन जोंगले सियाले वो वइलेगी वो वइ मग छिसन ठगा सुएने फुकन सुए दको हाकुस जंग सुपादे रुंगला फेवा जो जों दरसा अवश्य पश्चिम फेउ लेकिन थोजी द गेट धायो ख सरकारले जुम्बु मुन्डे छ थडठी मया कर्मचारी दस सेना न मया पुलिस न मया कर्मचारी न मया रहले छुयान सुजुल ड्राइभर त जे बसे जुवाने भले न्याव्या सामजो ब्रेक जोन सा जामछि सुजा थाव्या सोइने सुजुला ठेजुला सिकमौला ठेजुला ग डाइने ड्राइभर दस ठो सरकार प्रधानमन्त्री छामछि हमसे थॉट ठे मीटिंग न मया या अमथा अमी चोमपो मनो ड्राइभ विदेश ते पो मन त जे अमथा मकानी पो मन त छुमु ठो ठेज कयो ठेज यो हजुर तालेकी अमी मनो मुखु डायो जुलने था ढिवा सुजको चोदा डायो सुजको तला डायो सिउ डायो छुले अना चोमपो अमी मनो त नाभा टाटो जुल विदेश देशम अथवा अमथा सिरेगा म बिसम हमसब फुक सीक गना सोचने उठायो सीक दको फुक पिता बिहा लाग्यो अरे जो झिउ मते छोडेर सा ठो ओपन जग्गा मखु थके विदेशी द विदेशी दबले सुध अडायो अझो केसमा जासाने पनि यवे जग्गा देश त झिउ नेपालले छमा हिन्दुस्तान छमा अमेरिका मेपो मोरो संसार उपद्रव उपजिमाको या फफो नपाचकन सिंह दरबारे मिछेक लगे वो मिछेकौले जिसम सेना मखे गठो या फै मखो देव था नपाचक था मीटिंग है होइमा परे समा जर्नल लमा परे डाठो थे धाम यु ढाला छु प्रमाण म सु मजा समाइसिन ngata jalan futa tinyo ne ke wo macha khai me ma de yo chi shin ma sui ble pulan tinyo ne mo sai hero ji ma chama tinyo ni ma me ma pulan tinyo ma ne wo balama monu ta te yo la khushi da la la kai yo la tha thegang kai yo la ataring ka ma hero we wo nam phi ka pha ka wen do nam phi pha ka ko bajao de ga le yo la वो टिन्यो में आएगा ए ठीक तो मिप से या भाई मरो जिधे वो मिठा वो फुक दुने शियों तो रहे फुक खांसी वो नशा शिव थो छें कतक बने भाई मरो ची थो कोटा मिले अपारा उठा तानियो ची गुली तानियो और उठा से और जो ले असमानी में भाई पुन लगा थे तो राबुन जर्नल दा थो थे आई बिदा थे दाम छाड़ा मयो संसारे हिटलर दाम आया लाख मनुष्य पो अब ये रूस से हमला आयो समाजवाद खत्म यार को जुफों लला मुफ्त खत्म जला ए थे दो इटालिया में
कम्युनिस्ट डक्को जेले तय प्रजातन्त्र बाहिर फुको जेले तय खटमे यारेको जुमे वो आफै एउटा सँग वान्छेला लडाइने नेपोलियन ढामा फ्रान्समा सिक्क लडाइँ व्यासमा ढामा वहाँ वो ठेका सोटेके वो देशे फुक गया जलाखाला तय फुक गया वो रूसे वो हमला हेरा 3 लाख फौजों में अनि अब जनता त सिपाही त फुक मिले जो ढके ढके लिली चिलानी हो लिली चिलाबांगे कारण छुरो आसा अनि अलि बारे सिक्क सिक्यु द चपर गायु द एजले अब टेके जुइमा हो अब यो कोम हुनु जोले यो कुन के माला अब बेठा अब हमसन छुया बेला थाना थोबन था चुनि तिनी चुनिबले नेउ तुनेउ छुये मडेको टार्ख्यो नाना मडेको टार्ख्यो अनि त सामान त ल्यामख व नेउ अन्न ल्यामख हमसन फुकन गम या वो फुक छेक लागा हमसन अब आनन्द चुने के छेना बालाको टार लगे अना चो शासनै बुझल एजोले को नेउ फुकन छेक गयो दाल ओले अने दरबार त फुकन दौड दरबार त न फुक छ खाबा फुक लिगा लागा हमसन मेज त फुकन टुक्रा टुक्रा हेरा हमसन अने मटेटा नरेना मजा गर्न जो लो जुले पुजुल अरे डके डके चिकुयो बरफ वो वेबले चप योको गायो बक्ते डके चिकुला नेउ छुम मट चाक्यो छुम मट अछ्याउ अब गामे फुकमने अब जनता दे दुख बेरे गना आनो अठ्यारुला लिपाटे तुइरो खान्दा उड लाना खरे दोपटी महु गर्बिने देशे ए जुबले लडाई सुर्या दागा अनि अब जनता दा हुन्छ किसान द किसान द नबा किसान द नबा था छिठा मयानिक मरु ठेते अठ्या शास्त्री जो अनि अब जनता द को देश जोगय ढगटिका फुक्कमने न जिल्ला अब यहाँ दबाटा वहाँ पुग्छ अनि अब जनता त टाउको छुछु दौड हात हतियार जो उयो लोला फुक्कमने अब 3 लाख दसा अनि अब जनता 30 लाख द अमजो गना फाइ कर्बिने देशमा कृषि जो गना छुए सिउ पटे मक्ट आखिर अब बिसाने माला ने मखा लाना सिद अब अम्टे थमले वो राष्ट्रपति धमा कमान्डर इन चीफ धमा के सोसा मनुम बाकी का ओ राष्ट्रपति जो को कमान्डर इन चीफ छ्यान सिपाही गोरो ठुले मटका सिधा लगा ए जुले जी कमान्डर इन चीफ जी सिपाही या नेता जी जुजु ढान्जिला जुजु जुमा हो परिस्थिति या गन्जागुले लाई भने सु गए जगे फै थो बुटिम फै महु अठे जोलेन यदि थाने लाउ जोल रहला सा विदेश अठे याइबो सम्भावना त कछुड्या समस्या यालिकी या मुखसे छायाला ताई कमेला रे सही यार छाठे जोले सा जिजु सा छुजुले कर्मचारी त बानलाको ज्या मसाने ढुङ्कु लागि जनता कर्मचारी त बानलाको ज्या माया त सुन्छु ठिन्छौ पुलिसमा ज्या माया त रहछ जनता के फुने जनता भोट बेट्याको टाटो खसा सेना त सारा जनता त टिम खेले सटे माला ब्यारे के वाने माला पुलिसले सिंह खालाय माला गुप्तचर विभागले सिंह खालाय माला छुजु उठो अले खापिआएको छुए माया कम से कम खुला नेला चला मरेगा दक्षिणेरा मरेगा तयारी या फेम हो ए जोले वो गोवा जनता चुने ट्याटो पनि ढका थेबा बियन भोट गए ट्याका चम्बुको अब टाठेको जनता पो मनो मखाना अमसन जनता त वास्तवमा एउटा ए जोले अमसन वो ढाम छल जनता त ठोकटी होला अले अमसन धनी कसै यार सैयार मट जो चाहिँ ठो अठक्या शिक्षा छिसन छुकाले रहला छ छिन्या वे जाया मुसन छि जनता के सलाह मायागा मजो छि जनता सुसा जगह छिसन गल्तिया सनापा अन्ठया मुखो ठुकाटे या मालिरग सेनी जनता सहयोग बि मुखट छिसन जनता दा वास्तव माया रहला छ दुख चाहिँ छि मुख्य उद्देश्य छि पार्टीको मुख्य उद्देश्य
देश हो झन्डा हो सेवा बाहेक छुएँ मरो जे स्वार्थ मन्त्री जोइरहे माने राष्ट्रपति जोइरहे सिके अझ छुए विचार मरो यहाँ ठेन जनता सेवा हो देश सेवा हो थो व्यक्तिगत स्वार्थ छिके छुएँ मरो जिसन झ्याठा भने जे शिक्षक अनुसार या ज्यासाने माला जे पछिला जुसा जे बेमाने मे मजिल छासाटे मजिल मनमानु सिउ जाया मजिल छिसम किसान त जुए बिना नसी पासम बन्लागा ज्यासाने माला यो कर्पिसन बियो टाइम मजिल ठोफुके गुमा तरकारी के वासा यो कोटै बुन्द अले वो वासन न को रोगी जिउ जी अठेन या मजो ठोफुकोले सलाय ज्यासाना डाल्ला छ जिउ देशता छुइए दुख जिम हो छि फुको जनता ता अझिसन तरकारी मेके बिख डगो जुल डाल्ला छ छिन्नाटा कुरा नयाँ ज्या पनि हो ए छे थर नाटा कुरा सी ए जुले छिस मुखु जा छुके या मजो ला अठे या डाल्ला छ छिन सुख जुइ छि दाइके छ नाटा कुरा दुख छि फुको दिसे वेब अगे के खपेठे मजुला हालो खपे छिस ईमानदारी जो बानलागा ज्यासा बोलेके करे जुलार छ थमु ईमानदार थे मुखु जा मया थमस ऐसा छिन ए मालिक डगले थाने सेको वानी ठोखा छि पासुके मति तयारी छ अठा वइ बम फुकेसन अहेन वानी था जग गे जुला अठुली मनु अमि जमाया दासा गुले लाख दिभा करे खर्च चाहिँ छि पासा पिसन ठोके दासा चन्दा उठेरा चन्दा उठाइछु गडा जुइ मगु छा फुको खुइ खु ढाकै ढाका जनता नामदा विश्वासै मो थ कार्यकर्ता न विश्वासै मो ढिभा गुले बिलाउ उले चाहिँ सच्ची देवा विश्वास सच्चीमा मनो अरे जो छिस ईमानदारी पर जैसा और मैं सौ ठगे छु खुला जुला छ छाठा बज जुलाले खुला सेमाना न त पिने न मुनु दुगाइ म हो छि बिरगन्ज भने न्याम भो अजबुन सासी येबले छै म हो बन्न जुला थुली बजे जुला अके वाले मट दग ठठेन दो अरे या म जो खु डागा अले छि ठा दुनिया दुबिस्ता खा पिने कि म अजो फुको वइ हो अजमिदा दुगा म जो अब फुके खुला यहाँ बेला एजुले खुन डाका फुको वइ उजला कने सुया छे मिटार के दाउ शेडो पटी म हो स्टडी ठो हो अब मेउ सरकार छो या म जो जाया उडा छ पिने न वय चोम्पुङ अठाना 5-10 वर्ष वेदुङको ठाना नागरिकताके अम्सन दरखास्त तर छ अमदान नागरिकता बिलाको अमदान नागरिकता बेद है अठाके अठगने 1-1 लाख लक्ष्य 1-1 लाख मनवा चोन्दा दक्षा बेटा 12 लाख उपजियो जुल 12 लाख वे ब्ले सुदा ट्याके सुदा बोके अन सुदा ब्ले वे ब्ले अम्स फोडबे एमी मै मनता अठे जीवले ये पिंडा अठे नागरिकता बे मजो ले अमी पो मनु ट्याके बे से बुइ जिउ देशे बुयो तर अम्सौ व ऐन कानुन देखि बिसौ संसदौ बहुमत पासा त छिजको बाकी सेटु या मयो छिटा दुख जुइली बाटे ढालो मसो अछि गामे न तरे पाखने छेछेउ झन धौ ख जनता मुठुने ए जुले चुनावे खव डगना पर्चा छडे जे छिसन पर्चा बिवान अछिपसौ थोया भया टुक्रा जग बिया दिल ओने मजो अमेसन नेउ लायाउ छपोजा बिया हल nga बिया हल सिलिन्डर बिया हल वो ग्यास फुटु चाकेटा दिभाब बिल नम बिल प्राइसी बिल थाला और साधारण जनता मठुले अमदा भोट बियो जुल अच्छी वो बिहे खाए मुक्त जनता चेतना स्तर मगा छिसन एजोले ठे बे मुजुर को हलो जुने मौ ठे मिटिङ या मौ कारण ठोक छिसन थाना गेम मिटिङ यो जुल अखे फुक जिल्ला ठे पास बेसन यो जो था यो को पाइगा मेपसन जग ढिबा उठे मैसन छिट्याइ यो को ट्याइ ठोसो यो को गई अम्यौ छौ ठमसम मागे छु जनसङ्ख्या आधारले क्षेत्र निर्धारित या म चुनाव है घना 1 लाख जनता दे अना समाजको संसद सदस्य थाने हो त ए देखे अमे यो कोमन दुकाल
एसबे छे थाना 1 लाख मो रुपया अब 1 लाख में पनि थपे हेर्ने अब पनि त्यही हो ल ठा कपे अब पनि त्यही यहाँ फुक में पनि त्यारौँ ल यहाँ न च्याको ये पनि संसद सदस्य यहाँ फुक शिव भए मुनि न्यु भए मुस्यो अझ गे जुलाएर फुक भयो सदस्य त नागरिकता बिल ठो मुनिरुको छे हल चापौ फुक्यो अठाएको संजोग हलको चाहिँ अच्छे स्वर्गको फामा फाएछौँ मेरो छु लिपा चाहिँ खाँ ठायो डाक्टर ढाइले ठुठो नेमज हुने ठो छिल्लो नेमजिल छिन नेमजिल ठजै बुझाए मजिल नत्र छु मुटु खे खराबी दैए रक्तचाप बढे जुई र तावया खामुन्या सा छु रसी दुःख जुई तर छिसङ गुब्ले थायो खान्यङो मखरो छि दिक्क चाय मजो छि मस्त दागे ख हलन्नु चने माल्यो मचा बलेनले से धासिल नके माला खोसी के माला मचा दबले ठाकुने माम पिसन सिए सु ठोका न्यानिस त मचा द लासी के मो खोसी के मो पेन्सी के मो अठे हुर्के यो अप्रजातन्त्र हुर्के न अठे या मो जनता रा छोटके ज्याम मजो आजने छिन उलिमिसिन देउला छिसन खुइरा दरु ज्यासौ चाउ ट्वेन तेस्रो पुस्ता जलो अयाको मस्त हला 30 वर्षिया छौ पुस्ता 33 वर्षिया छौ पुस्ता जयो 60 वर्ष दरके न्यौ पुस्ता जलो अगे 30 टेबले 90 वर्ष दसा सोंगु पुस्ता चन्दे सोंगु पुस्ता जलो छे पासा पनि ज्यासौ चोचौ ज्या दोस्रो पुस्ता मा जलो यसो हठा चाह्यो दिक्क चाह्यो लागि चाह्यो मखो यो नचले म अछिसन छि बुसानले से झेसन सास फेर्न चने एउटा 1 मिनेट देखि ठोकर सास फेर्या ढाउडा ठो ठुकठुको साइ ठोकर ढाउडा गुली ठो सास फेर्न चने अछ एक घण्टा ते सास फेर्न मेसिन देने माला फैला छे 2 मिनेट फै मखो सास एम फेर्या माले एठनो छिसन यदे संगठन याओ मीटिंग याओ जनता दा खाने हो छिसम मैदा डालना सा छिसम सांस बन्ने दा छिरा छुजी का अठे जे छिउ समाज सिने छिसम जनता दा बचा भइमो देश दा बचा भइमो एजन जे पासपेसं छटे लागि मजो छ हठा मजो छ थाको मजो छ याउनु सुनेमा छिरा मेसन सिंगे भइमो अले अझो निर्वाचन मजो अमसन छुराला बहुमत राष्ट्रपति देख्यो बहुमत हे प्रधानमन्त्री देख्यो होला ओठाउ छुराउ रसा असंसद सदस्य त दग्रामन सुने जुला अगे सो बहुमत भई कांग्रेस वेला एमाले वेला मेपु वेला बहुमत अंश या होला एमको सीधा दाउ छ तले पाखे यो कुमुनु पिनेन वो पुन्जुला ठा ठासन दर छिटा खपेन दर पिने अब यो कुमुनु वेलुला अंशम ट्याक्रे टाइपले हङ छियान डगरे घटे जुल यान घटे जुल एजले फुकठा मन यको अछिरा यहाँ पो मन्दन छौ चुके नेखा छेदर हल्ला सा सिखाटी छे फुकम विदेश आने होला ओ छे मन छमा मरो मे बिना जिमा बेटा खौ जुल अ यहाँ गुलिदा अठे यहाँ न त छि चाहिवाना डाला सा छे समस्या पो मन यो नापले अ 1 घण्टा न चोसन छमा मन 5 घण्टा चोसन छे यो त नापला छ पिनाइ पो मन यो को ल अमसम भोट बिले आनु छे टाइम हो थना वन टाइम हो मे भेटे ठो जु ठो छ मजो ल छे हल जाउँदा होला अ म्यु छ जिउ दग अयामा प्रधानमन्त्री गो कार्के रमाइसिरा देखौ ख ओटा दलाई लामा धमाइसिरा शुभकामना बिहला श्री प्रधानमन्त्री जो देउले सिधा शुभकामना भिन्जय महर्ग वो प्रधानमन्त्री टेसन जगे बिहो वो दलाई लामा धमा प्रधानमन्त्री मुख ana tibbade विद्रोह यहाँ विषयमागा अठे जोले वाउ अठो राष्ट्रपति दाने बिउडा वं प्रधानमन्त्री दाने बिउडा मेबिना ने बिउडा अया छ अधिकार दमा मगो छंगो ठो शुभकामना या छो अर्थ मरो जिमस स्वीकारिया मगो ठामो मरा
Tadi Dalai Lama thana hoyo teta biar moro. Napa Dalai Lama ta muka kita Mustang tau. Mustang amson saya rasa वो खम्पाले डॉट आपको अमी सिपाही तेरा खम्पाले डालेगा चिरा वासम पसा मैं सोई हुए अमसंग अने अमसंग थो चक्कर उठा थे या थे अना मुस्तांगे सिपाही सब अना वामले न थाने थे तो यहाँ तो लगा डॉक्टर डालेगा लेकिन वो जनता रे ये कुछ दुख भी लौट थमसन डॉक्टर रोके आते थे सी पुलिस स्टेशन सेना स्टेशन लड़ाई जो ओपरेशन लड़ाई जो बोले ट्रक सिपाही तो शाम लगा अमसंग अलि लिपाटे तुरन्त जो सीमा सरकारम विरोधी त दलाइ लामा हुँका हिन्दुस्तानी चोचो अमेरिकन ढय टौ अले अमेरिकन ते ढल जिमे जनता फुकन दौइन तो जे मुइर तक टबले वो वाङदे लामा ढ मास्ता वो मुख्यमा मुन्ता आते मुइर मतलब पिरा छै जिमे उलि मिसे मनुष्य मिल सेना दाइ छै बिसन से जनता ता बाकी दैला अ ढबले क ऐसा सो हुँका चोचोमा ठुलन जग छपलन जग बिसौ डके दार्चुला ढाउठा पश्चिम पाखेर बिसौ चुना वो विश्व यहाँ वो सला जो वहीमा जुल बाके दूरबीन नन त हाको चस्मा त उडा अरे वटा केटा वटा सेटा वहाँ उले मिसे मन त स्याउ यदि अमदा स्या वटा श्याम अफ्टर डाला सारा सिपाही त मन्दै मगो सिपाही त विद्रोह जे देखो ओबले जुजु पिसन फुकम बिलिया वटा बिस्के छोडगा अथे विषय म दलाइ लामा टेप यंग ए वाङदे लामा छ अखे परे विषयमा छ म लांगा चुने मोलहरुको वहाँ आदेश बिला अपडेट नै हो वना र हामीले ट्राइ भिए यही मुक्त दगा ओली मिसे मनुष्यहरु मास्ता बाकी तै मयो दयो अनि पुलिस त तया बोर्ड बिरामीमा पुलिस तया वडासँग के थलमा थे उइ हो सना मा वइ दगा दिगा यदि वो केको मलासा छ्याबले हगो मिठा के ढबले अहिले मेमो सिपाही त सुजको टाढो उडा हैन उन छोटो के गबले वो खुद्रुको कुटाउन सिधा मटक अरे जोड अनि उबले वो मुस्ताङ ढौ ठासे गोर्खेपुर यो फुक सामान मेज टेबल जो फुके छिपा सब बनाम हामीले खाना हेलिकप्टर भन्यो तो अमेरिका भारत मिले जो याओ बना अमस छा हाउले छुसेर रसा नापा अब मिले जो बगो अमस छ म छेगा मुढागा थोडले लामन थेसो बगाउन बिएमको ताबले अमेरिका वो हिन्दुस्तान यागा उठाउ सेर त ठोक प्रमाण छ र प्रमाणै ठो नभए इतिहास प्रमाण त एजो जे पासे पेसौ सरल रूपे स्वयं यो ठेक्दा होला सुन सुइटी ने मटिटे स्वयं अछि पासे पेसौ अछि मचा मिसा त जग लिसिन जग खाना चुने पटी मके छुछु देसन छु बिलाडा अया रेडियो खम टिभी खम फुक शेयर होले ये सत्य जो छ वो खासिलगे जनता डांगनेमा शिलके जनता डा थेजुटिन जो गा ढाला तुण्ड मिटिङ तल दको जनता डा कम बिला वे खाछि छ पिनेन छोटा अठे जुलर साछि जनता त सचेत जो सुनै न त ठेया दसा जो होला हल चाहन्छ उबे तगा भेटे लिपाला डुङ्की ए जुले त सिपिके फुकङ खान टाया जे बिदा फोने अछि पासापो छ तता के फुकेस अब मस्तदा समझाटा मामपु तता निनिपिउ बजे पेसम मयाको मजो अछि छटे ग्याउ मको एराको अयान छिया मिखे चोने थिन जुल मिखे चोने थिन जुइ तर छे चोचा फुको छ ग्या मजो थौ देश सम बचाया म छिसम बचाया फै दको जनता मिले जुसा जरुर न यहाँ भए सरकार चाहिँ खै मगरो त नेपालले ठेजी मगरो ल्याने एजुले चिन छिबेगे बिदा फोने एको सुबा थौया मुपाहा भने बहमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय नायब बाजु नारायणमान बिजुक जुयता वेकम बियादिउ मार्ग निर्देशन चिसम पालनाया चिसम वकाठन जासा धाउ चिसम वचन बियचंगा सकल सिनाउ वेकयाउ मार्ग निर्देशन काठन जासा